Ka West Jaintia District Table Tennis Association WJHDTTA haka khat khandai trik naitung kala penlong ya kalumpong ya leka ka bashisngi kabatip kum ka third district table tennis championship arjar arpasan but under 17 boys table tennis championship ha indoor hall khimus nyang juai lawan ya shimbanta arpasangut kinong elekai but ya kalumpong ya lekai la phia ha ki arbanta ka open to all category but under 17 boys Haka open to all category laya shimbanta khat prangun kenthop shinrang bat kenthei kat ba haka under 17 laya shimbanta hendriungun haba phas ya kajinga kun final jong under 17 boys single ya ka nam la du la yo banra da sami hi dakar da ka ba penram ya ugarit li dakar kat ba haka jinga kun hun la job da ugarit li dakar bat sami hi dakar da ka ba penram ya ukor ba khongla bat dasa kitma Haka men's single ya ka nam la du la yo ban khor dau era full dekar da ka ba penliam ya ulammi da o pasa kat ba haka men's double ya ka nam la du la ra dau era full dekar bat Jeffrey Litting da ka ba penliam ya ulammi da o pasa bat enang tei amban shu haba pha sha ka jinga khun ka ba para marwe jongki kenthei ka saka ni taryang kala yo ra ya ka nam la du da ka ba penram ya ka haka wat hip high Haka women's double ka Aquila Langbang bat sakani taryang kala job ya ka haka wat hip high bat penhun khairim. Kat ba haka mixed double ya ka nam la du la ra da ulami da o pasa bat ka sakani taryang da ka ba penram ya o enang te amban bat ka penhun khairim. Haka jingalang sam khusnam kabala penya da Patrick Lamare Vice President WJDSA ladon lang ru ukongsan wahesh nong khimus nyang mati tos bamon kumjuk kinangalam bat khot WJHDTTA bakan thok General Secretary Ma Aldrin Walang bat PL Kharkungor